neza omurundo gwetu sakabateri gumite manyari tukuretera beshongoza mani omwihanga manya radio west ni radio kashangwaho radio rugeitanganda omu myaka banamushaje mu buhereza ninchi manyangwe byabusha mbe namarago bikawayo konka mute wakasente kache karinganire yaman rasta chazi ni manyisa abanyambara muwena na nemyanya yitorire isinjiro chiruhura ibanda na nahandi hona ngu ebiro 25 byekwezi kwa mushanju ntiza kuba turi mu kicayi kaceka turi omukini hero HUUTA OBUNUZI rasta jazz niza kubanyo ebyane bikwenda nyugunyo ba DJ abakabi abaraptera muziki ebyane bakakwetogota weno kabayanga ntuzagaba n'ibihembo wiguga oteberwa no kugashura za rushaju Sunday Ishayime yo mwabazyo nitukuretera Visionary Singers Band Nebyeshongwe kugalizo mu Mbabazi Hamu kuhimbisa okuramya nangwa n'okushemererwa Okaterwa munonga agarukundo yawe wewe Yesu agarukundo yokanga TV West nehinda TV West nehinda Odiativus na kwachiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kanderi zoba noro akashatu Hebroni 15 ebyo kwa mushanju 2026 ntuja kwisiyaho ibijamtwe gwa makuru kandi kuturagarce tuja kwisiya makuru Agacencwire ombwijire Yamakuru ne kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion kusiga je musiga ogwo mutindo okusashulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Omgacencwire kireki billion ina nomushovyozi burizamisho ahari Mbara Regional Referral Hospital. Papa Leo w'14 yatorana Father Bonaventure Gubazire nka Bishop Omsya ahabwitware lya Kabale. Enkuyanja bayejumbiro mukwehanditsa kwesimba ahantebe yo kubanza muri Mbara. Itwe nk'abacyara turyaha tuzere kwehanditsa LC1 Emito y'amakuru yabane kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl singa kwetaga wabweru wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion kusiga je musiga ogwo mutindo okusashulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing.
Mbabazi Charity hagana makuru Agacencwire ombwijire akachiko komaka gobwa president akashoza kuchondoza okuba mazirisa bitu mkaga barukora hirware rukuru heriambara regional hospital okuchondoza okun kwijogwa nyuma yebikorwa by'obushomankuzi okukwata kubi abarwire no kunobuhereza butari burungi okukanya omwirwareri bwanyuma y'abantu kugumana betombwitiro buhereza bahirwa Reriambara Regional Referral Hospital akachika ko makago bwa president akarukujunanzwa hakuchondoza enshonga z'ebyamagaro mu ihanga aka State House Health Monitoring Unit kakatandiko kuchondoza hirwa reri esabito mukagezi hingwire erizoba akachika kakashohoze birujuro mu kuchondozo ku murangero kureba ahari Independence Park aho mu Rembo Rwambara ukosha yani kutega kazi ukosha bakabura kukora bakaza muri ivu etatekewe hakabura wakora umwanya gwabo icyo n'ikizuba ashatu n'abanahariga nabona nuko bari kugenda uwambi yaza kusoma ondize gutarko ondize byayosha onashi kashe sente spabaherezo tutatamba okuchondozo kunukoreka ngu sente zirikwingana biliyoni 8 miliyoni 241 na kashanju nazo zuburiza misho kandi ezi nizigambwa ko bazuburiro mu kushashura amajuta g'ebyiruka hamwe na za generator za biru z'amizi okushashura abakozi abatakabahoga ninga ghost workers hamwe n'ebindi byinji 2.1 billion shillings billion billion you know the billions money billion billions no it's billion it's already plural was paid out without supporting bills billion ibiri nemtwari na million igana no kuzikamba mazi kumere kuzikamba bakasasura batine supporting documents munga mbere basheja mu only the sente ona tugira kapapa nango kakatoleka hati billion kezo no jiro tano I don't know cash was being paid to staff accounts and withdrawn triatunga katunga million benana makunyasha tramka atagawa ya betu bantu akathawo arukaye birujuro mu kuchondozo ku orukura kachika ka Dr. Wallen Namara yayereko kwato haha bashaha barukora binkwatire hamwe n'aba barukunyankora senta habarwire batakabahire buhereza oghona yaragana sango kuchondozo ku nukwija kwasubwa mukuru wihanga hamwe n'abanda bucuru kwataho. Once we have this report which we are finishing, we shall give it to him and explain it to him. And we give a copy to Minister of Health. Chris Variomus, he will definitely get this report. And if he's listening, he might as well start listening. And he's supposed to act. We give this report to the CID, Criminal Investigation Department. Because if you have stolen the money, like they have stolen money for fuel, some of the money that came was stolen for fuel. You always wait. Some of the money that should buy those packs, some of those monies that should be applied somewhere were eaten. Because for us we know, community omwenda imanya, services zona in most cases, nibaziriye zabush. Unkushanga ngo bumwe services, izikwetenga muki akasente. Nambwene gitimwe lya. It is to clarify on some of those issues. Nazo mukazima nyimwe nk'abantu. Mukuru w'irwa rero Dr. Deus Mwesije nawe yahebwa umugisha okushobora zimwe hanshongezi ryo mwirwa reri. Zibirwa reri wano ndangu rukorege bisemere kubariye n'abakozi 12 na mukaga. Wanda ngo rukore uwijo shanje mushaka kutegereze. Wazo murabarato shanje mushaka kutegereze. Wazo mbameno bagakoreho. Watora handi hona bakurebera. Wazo mwocare bakwigurire
nusitekwa kuba turi abantu 10,256 erizoba sebu twina abantu bishatu twona ngo tukabarokora tukagira amani inukume abo tungine omuri makuru ko abantu 10,256 ko abantu 661 nugumire bagenzi banje omuripoteji hona harimo n'ebindi bintu ebirumwe by'obuyonja hirwa reri amajanja biragafunzire okubura itaka ryo kuhangusiza hirwa reri omwijura n'omwihanika ebyombeko bikuzire hamwe n'ebindi byinji erirwarro erimu kureba erizoba warebe ebyombeko byaryo ebyayombekirwe 1952 ebikirimu ebitu byamame bitsibamo saizi yabyo ekeri yo kwakira bitanda 270 nyowe n'abagenzi banje twine mane go kubingo mu rwire we no mu rwire yejana gusa ntumwakira twashobirwe twagira ngo bitanda katushoshoreke bindi omwanya gwabe guri ngo bitanda 2 erizoba twineme bitanda 554 tikizibire bantu kugumana barara simenti ayituru kugambira ebi abakozi umushanja hirwa rero bakumirwa mu mikono ya polisi ahabwo kutekatekwaho kuba bino mukono omubirjero mu kucondoza oku obwo kucondoza kuri kugenda misho ahabwa TV West nde Akiza webare eli Akiza Pop Leo 14 yarangira Father Bonaventure Gubazirenka Bishop Omsia Owakabale Diocese echi chashomo mbutumwa obwashobwa Reverend Father George Kwame kounu okurgo muri Kampala. Father Bonaventure nazombejere bya Bishop Kalistura Mbaramira oyitize emyaka 55 y'obukuru bwanyuma yo kwebembera okumara emyaka 23. Omukoro gwabahakiriziye enkure ya Our Lady of Good Shepherd Rushoroza Cathedral. At the same time, the Holy Father has appointed Bishop of Tabale, Reverend Father Bonaventure Bosco Gubazire. Orumukuru w'abakristo ahabwa Rushoroza Parish Reverend Father Christmas Austin yashobora amateka g'ekereziya agarukwikiriza umwebembezi kushaba kumura ubwo yahise imyaka 55. amateka g'ekereziya nigamwikiriza kujya myaka 55 ashabe kumura umujweje kwa papa mu Uganda akatandika entebe kanisejo akwatanise no kubera papa kureba uko kwasa ukurunda ukumusa umujere. Mu butumwa bwe Reverend Father Bonaventure Gubazire obwashoma Reverend Father Christmas Austin yasima papa Leo 14 ahabo kumwesiga kamuha bukurobu umushara kazo mushara naeza najira nyowe ni nyowe hona ninye hona wangapi ya collection nkamusa wajiro misho gechibira chimusa na icheza okugira ngo bize munyacire obutumwa oburuhanga kumba no bundabe imanya kubwere mwa bwanje amwe n'ubutabasa bwanje konkana manyango muri byona ruhanga kwasaga obutumwa bwite yagira ngo naija kwehayo okwatanisa nabikiriza okugumiza munakurera mukama
tuzagumizamu gutwara ubukama bwa ruhanga mu misho kandi kuko urukumu rukugira ngaka kumukamwe tukarubasa kutora n'ejo makari kenka nanyinyisha bipeta keshara zanyu kandi bipeta k'imikono yanyu umukwase tugumize mu ubutumwa mu dayosisi ya Kabale. Abakristo bashemererwa ahabwa papa kubaha Bishop Musya. Papa yashutamire n'enkikozeye batorana umuntu urabasa kwebembera itware rya Kabale kandi habwo bubangizi bwa ruhanga turamanga itware rya Kabale riraza kugenda mu meisho turaza kwasimba ruhanga abo kwa uraronda abaga mukama ruhanga ngano twushemererwa kwaho kura ukaristi rubaramira Bishop witaherezeje turasima ruhanga munonga tutinde kugarukiro abo kutunga umulisa Musya kandi ibyo kabayikiriza abakabale diocese turasima munongo umulisa witu Bishop Kristo Rubaramira wabwira ubutumazire nawe ayebembire diocese. Abakristo bamushabo kuratura umuhanda gwa Bishop Kristo Rubaramira ahabo kubabira rukunde ntunguko mu diocese ya Kabale. Kwina masiko mengi munonga kandi nobwesije kugira ngo Bishop Musya barangirwa papa na waraza gutwara itwale rya Kabale mwisho turashaba kugira ngo agumizemo entunguka ya Kabale diocese ahitwa twahika turyahamuramwa kureba ngo yatanisa n'abasaserodoti bagenzi beye. Reverend Father Bonaventure Bosco Gubazire watoranwa nka Bishop Musya owitware rya Kabale n'umusaserodoti w'ekigombe cy'aba Missionaries of Africa abarukumanya munonga nk'aba White Fathers abatembwire dine nkaturuko mu Buganda hamwe na burengero rw'izoba mu myaka ya 1879. Father Bonaventure akazarwa habere bishatu by'ukwezi kwa kashatu mu mwaka wa 1994 umugomboro ya Kitumbo mu district ya Kabale kandi yahebugwa Bishop aha myaka 5 y'obukuru. Akashomera St Paul's Primary School Shoroza yaheza yaza St Paul's Minor Seminary Shoroza aho yatandikira urwetero rw'ubunyadini yagumiza mu yajara degree ya Arts in Philosophy and Religious Studies yashomira har the Queen of Apostles Philosophy Center muri Jinja ogu akagumiza mu yashoma degree ndijo ebyenkereza hamwe n'akakwata kari hagati ya Ruhanganensi Jet Theology okuruga hari Institute of Catholic of Toulouse mu yangari ya France akikerezwa kutaho mu kigombe cy'abasaserodoti aba Missionaries of Africa kandi akija atunyisubwa ubusaserodoti abiri ku mbyo kwezi kwa 8 mu mwaka 2023 emyezi mike Bishop Rubaramira hereze kutunyisubwa bwa Bishop aha witware ndiyo muri ya Kabale bwanyuma yo kutunyisubwa ubusaserodoti akasindwa kuhereza mu parish ya Nossa Senhora de Fatima omurumuraka omuyangari ya Mozambique aho yaherizo ku 2023 ku 2027 okurgo mu mwaka 2028 ku mwaka 2010 akeyongerayo n'emishomo ye aha Center Spiritual Jesus of Caterad omuriyoni omuyangari ya France hamwe na Mertown Institute of Philosophy omurembo rwa Dublin omuyangari ya Ireland omu 2010 akatuma koranka Dinware Chapter Formation House itende cyari y'abanyadini rukwemberwa basaserodoti ab'ekigombeki omurbaraka omuyangari ya Malawi aho yakuziba akaba mukuru w'itende cyereri okurwo mu mwaka gwa 2013 okufika 2015 omu 2014 akagumiza mu yashome bya Bibli aha St Anne's Formation Center omuri Jerusalem rero mu 2020 yatunga PhD ya Philosophy okurga University ya San Carlos omuri Cebu omuyangari ya Philippines bito bo mu 2019 ne 2020 akaba umukuru w'itende cyereri y'abaseminariyo area Our Lady of Africa Formation House omuri Cebu rero mu 2021 akasinduka omuyangari ya Ghana kuba mukuru w'ebyenshoma ahitende cyereri ya Spiritan University College omuri Ejusu omwaka gwa 2023 akakuzubwa kuba mukuru w'itendekero ry'abanyadini area St Martin of Tours Formation House omuri Egisu omuyihanga ndyo rumwe rya Ghana omugo gwabire na korokuserizo bo byatoranwa nka Bishop wa katano w'itware rya Kabale nda Aidan Bataringa na Nelson Imbisubwe. Mwebere abanyamakuru bitu kandi abakabare twabakursia enkuyaje rizoba bacera kweshka hatebe chikuru hechambara City North Division aho murembo rwambara okwehanitsa kwesimba omukaraka LC1 n'obuchiko bw'abakazi ababaraganisense n'iguru okora abantu babo.
enkuyanja okurugombya rukinana na mukaga akasheshekerizo babakera kweshuka hakitebe kikuru cyambara City North Division muri Kachika okwehanditsa kwesimbaho akaroro ka LC1 na n'ubukiko bw'abakazi abayita bo mu kwehanditsa buri umwe yabanashabwa kuba uniforme ruho abantu babira bari mu register okuza kwicerizwa kuhandikwa umbaye handitsa haruma bebina bitaro bimwe na bimwe by'ubutegetsi bitaba NRM hamwe na independent rubo baba bine namba mpango kindesire kwesimba antebe ya chairperson umuru mukuru ndebere yine bikuboramo cyo kubanza imahanda cya kabiri amizi nayo nensonga igumizemo kwesimba hande rero si wanu abo kubanyenda kora abantu basinyaza ebwiza map umutaka wa Nyakanengo kando wayahandikisa ka independent kwenda kwebembera seru ya Nyakanengo kinku hagira ubwo cyamani wanje mu bugozi neki cyamano biraruhu ndebere bya rukora bitariko buri area nofutina nanka ni mumanya nanka tinku mumanya bashereba oku mwenu oburyarya nayo neshonga ahabwaki nduku hagera umuntu arumunayija bonka expectations ziri high kiri kukituntu kitikatika abanyindeba namba independence abanyingi mununga ako considering ka NRM party kituntu dominating bamwe mu bija kwehanditsa haruma abayijana za convoys byiruka amana ahantebe yache ya person yendo bwache ya mani ngo bore be byone be ebiremere nguto tuzimu itonya cyane ngo tuyino muhanda gumonko kuzo mu iguru za kwemerera omwambi Tasoni kacha person wa mukuru kandi ahandi njyantebe ya secretary ombachara abakazi nabo bayihanditse kwetabo mu karuru ko buciko bwabo kandi nabo bijumbwinji itwe nk'abacyara turyaha tuzere ko handikisa LC1 ngo turufutandikira kandi tukagumizamo tweka district bayanje nkuru munonga no mahuriro bari batujanga abacyara biza kwehanditsa batunge party yabo bahandikwe na nabasiza ba LCs bahandikwe bo konka batujoininga abashirwa banza LCs abakazi turyantubonabona twine birimo minje ikakoromuka twine bindi abo kinza kurinda abashango babanze baheze Violet atura urukure byo kuteza karuru muri Mbarara City nagira ngo kwehanditsa no kuza kugumiza mu mpaka 2019 byo kwezuku kandi obuzi bwa stop twina ngu twina divisions ibiri zonka so abantu abaina kunominating abala division level but we are trying to get out kuroda ngubona tugenda abakoraho so tuna nominations ezinde zigenda mu Maiso South Division Kakoba Patrese nomination form zitu kuva kuyakasheshe tulia nezisharaini abanyinji areni tekutambura abashija nabo baba bashija tubakwikiriza abakazi kubarabeho aba electoral commission batuyambe ecyakare bakore meza zirengira ari ibiri twasiba kuyo mukasheshe twijana bema no ba transportinga ogako bareza cyamishana nshaba aba electoral commission mutuyambe nyesimbira habwa cya personero C1 bwigara ikonka twagezo kwija bitu abantu twabura kumbwe bizira kimwe mu bwinji twababingi twahikwa konka twagenda abo kugira ngo tugaruko gwa kabiri kokani ko kugira ngo tukundo bwebembezi bitari yecu twantitatura no kugaruka zamazima abakora abakunominatinga no muntu omwe inyakunominatinga no atemezigana byo muntu otikashita mahozona so bine kwikiriza ko semezemwe kana botemeza nyingi no kushangisha bizaba nyingi so umudakunominatinga no muntu omwe kokani kwa nabatahi banje konkana nominating officer no muntu oha no muntu omwe so washangiza ikipopa cyari izina lyanje akurambashira batakunominatingira mazima maze dokwe wandisa era ogu no muzeyi witu omuru kumanya kandi yaherize kurabamu nitwe icyo turi mu tukora nawe cy'abantu mwena numukimanya kandi mu mpaka ruru
kumuru kukimanya ahasigara ibintu bigenda mesha muri nyakabungo kundi aheze kurabamo niza ko rabacyara banje okukira munonga nimba haburo kubara yombe kama kagabo gaki hamwe muhondano kandi cyakabire cyinshemere kuba ningorra bacyara no kubegeza hamagara gito tushemerire kuba mukurya nizanga independent akabone ukanje ni radio ibyo bikiryaho abiby'ubururu muri mbara nibashaba barkwenda kwesimbo mu karuruka LC1 kuratira amateka agakaciko k'iby'ubururu okwehara okuteganisubwana no kureta kwa kimucero okushabuku kwahebwa yo Violet Tura orukure by'ubururu mu rurembo rwa mbara aliriza kuterera abantu abagenda ku marundi ba voters baitu tukimanyire itwene bintu bya politics tempers ziri high ono okwagira okwenda singe baitu kwatera tulindo businge hakwa tugenda kuzigara mweke kyaro itwe tonyini babanyishenjero batari bamwe na bamwe bashaba abatura okwejumbira omukaruraka omu businge. This time around nanyira kushaba abanyakasari wanoza kutera karuru utaza kureba uti uriya kana hagera kochi ubwo kana hagera honorable baziri ubwo kana hagera tabaro kururagire n'abandi magure ture byamburo ida uti mbwene niyo tinkuza kumahagera abo kubanywe line yanje ekeriyeje ece kintu kironga ebya byo mu bururo bwahwire bikagenda no bururo bwahwire hato no bururo busya kino abatakuhagira nango mukarura kahwire kungati na hajiro mu ndaro braga beyara abagombi dosero amazina irakamwiso kuruwe kandi nchibashaba no kushaje cyubundi kunyongera isange kindi tomorrow and between tomorrow and Friday when program yanjye yo kwehandisa eri ni manya twarwo mu kwehandikisa tuzafutanka campaigns ibiro 20 kandi naza kuhendera ibiro bernamushanju abernamnatu futera akarura kana karuro ko mugongo n'amasuko ngo akaruraka ninza kasinga na %9 abo kuba abantu nubatekwa kuba bakushashura ibyo yizire no bakora akaruru ko kutora n'abakazi nikija kuterwa habirabira na bishatu byo kwezo ko kwa mushanje 2026 kandi bakuru bente byo kubanza akarura kabonekija kuterwa 2028 byo kwa mushanje umwaka wa 2026 kandi nakaza kutererwa mu byaro emitwaro mushanju rukome 2019 ebiryo mu Uganda ahabwa TV West and Elias Alitugusa Senyomo Gideon na Aidan Bataringaye mwebara abanyamakuru bitu abaturo ku rwombyaro hebere kurenga 10 mu district ya Kagadi binokutina bwanyuma y'empundu okugumza mu zuru kubateganisa ubwo zuru kutahira amakagabo zikita no kutaza abana babo. Abatura ba Karuswiga East mu Muhoro Town Council mu district ya Kagadi binokutina bwanyuma y'empundu kweyongera kutahira amakagabo zikahutaza kandi zikita abana babo. Impondo ezenezerwa mu kibira cya Katyobona obwe zuru kurunde byo kurya bitoni zihendera zibacuyira amabere sumbusa abantu basibe kuya babisibireyo birema tutalibaniza abantu akasente ne batu katoito mazima bakwa milioni 3 ekipande kandi yo kakigura 5 kandi hatikiri ha milioni 12 hati yoraguranka kandi mbeja mbakwata kubi abantu okujaga kusetinga akakume kubasenzi bukuyi usinye kuba butita kati kugasa usukurukaro kagenda hakusiri goti osogenda handi gone kibatika kuburusita koirana butita tukuyamba hati turi mu government ne kwebya bamene muri kusinga abantu batugambire nikichikuite kitukufana nabo okurugera abatura abani 10 bisirwe mpundo mbwire buce abinjiza abasiga bahutire kandi hasande hwire omurka Ruswiga East zikatahirira kandi zahutazo mu kiwe myaka 13 oriyo natungo bujanja bo mwirwaro ire kuyebyo byari bitakutalibaniza twakura baitu hati obuzibu obulimu ebikuyebi nibigene bitalibaniza abana nibakwata nibibayita ekizibwe kiroho kakube ebikuyebyo bibihiza bikagenda bakaruganka kuri saidi ya bwikara katunihire babitire rundi babitalibaniza cyo bikwija mwero sinke yeitu nabyo nibikwatwa ekiniga abana nibibakwata nibibayita abantu bagira ngo barokwetombuitwa taroho buhwezi bwona obubatungire ubagamba kimu ekikuya nkisinga yiwo muntu ngo government ne kigobora muno kusinga yiwo muntu
ekumaza nyo muntu nyine mugaso ha government ekwendi kino mugaso hakwamba gamba umujungu bwakuje nasasura dola 15 isaha yina zonka ziti nguya tino sura zinga Sware Kutesa, Chief Executive Officer wa Friends of Chimpanzees, mukama w'ekibira kya Katyobo aho empundu ezi ziri kutuura nagira ngo government neteeka kwongera sente n'amaani omukurinda abantu aba n'empundu. And UUA netugamba nti they conserve with the community or they conserve on behalf of the community. So UUA cannot conserve chimpanzees alone. Tuine kuba n'abataka how Kabataka Nibamanyiri, they're the indigenous people with indigenous knowledge. These are their homes, they are the natives of this area. So there is no way UUA can protect these species without community. But the sentence sani to Antugamba to Gend, together to get a Magurasaka to Yambe to way. So Kuraka again, Gurkshakulim, had to Gasiru. Karfurgo Mukurvina, Miss Bagamba Kalitua. Ebyare biri kuteganisibwa empundu mu district ya Kagadi harimo Karuswiga East, Karuswiga Central, Iguruka, Karuswiga West, Bugamu na Nyanzige ebiri kushangwa muri Muhororo Town Council. Gasha kwa Thomas tumwebaze. Webare Thomas tumwebaze reka tumiro tujagaruka n'amakuru agarukurata. Sene bikushyirwaho Kitagata Farm Institute. Tushimira gukiza umwuga gwitu ugutwaraganise amashomero ninga kishomero bitukusomesezamo umwuga niguha umwuga no kuranga tubashashura fisi no kubesigireho twamara balance rero ishomero byabana kutebekanisiza je abana bitu batuma kurunzi tureke kunagira amashomero tukanaga abana so tuzice tukubatebekanisi rero hazombuwe amashomero tujya kugenda je abana bitu bega kandi botebe kubantushusa abana bitu tukareba bahiga kusoma kwabo ubuhabuzi ahabyo bwegese bw'abantu bukukibwaho Kitagata Farm Institute. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kombekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalole tiles, Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli muringo nka fire bricks, max pans, interlocking bricks, otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuze bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa bakwine na Pompeii, Malta, Double Pompeii mwena bombeche na ba engineers na contractors mwena Ankole Crazy baborobezaho byona barabumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakoza technology rispiria eco rabyombecyese cyangare nkabendera ya Uganda mashangari mayiro 8 mbarara kabare road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga Ankole Crazy Limited tugende twombeke. Looking for a university that will shape your future and your character? Join Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed
committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Applications are now open for August intake. Enroll for PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas, Certificates, and Higher Education Access Certificates, and the Faculty of Law, Faculty of Health Sciences, Faculty of Education, Arts and Media Studies, Faculty of Business, Economics, and Governance, plus Faculty of Agriculture, Environmental Sciences, and Technology. Students can access government loans, sports scholarships, Professor Rukare Education scholarships, and Fairway scholarships. Apply online at apply.bsu.ac.ug. Call 0707 200 703. Bishop Stewart University. Our God reigns. Manager, ogito wagito. Kwa kama tumuchidara, kama takajiremu. MC takiziri. DJ achumwe na wiring ebyoma. Tugumisize shankibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukaza kunyumbo. Na wapesi yona nesente konga tanyuire mbogo. Nikushekere nikuteganisa wenda ngende mbogo yoka. Oine mbogo kanaba murugi ayibambe nekorera. Ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. Feathers sanitary pads with Amana ABC Feathers sanitary pads tokujara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinje bwinji. N'amanu go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinje izoba lyona nechiro. Quality pads, affordable price. Pads zezi zikasimwa na awards bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers pads niziretwa umusize nyingi ahari mu empango neza burijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba umumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers sanitary pads okwoloba amani obusinje. Feathers sanitary pads obukumi bwo mutano umbwire bwo mutano. Skylight Hotel eresra uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahiba rukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex sumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamukaga zihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera noti mushanje mwenda 18 58 38 ninga noti mushanje noti mukaga 36 Give your child the opportunity to build a brighter future by enrolling at Ankole Western University, a Christian-founded institution located in Shema District on Kabohe Hill. Ankole Western University provides a conducive learning environment with modern facilities and highly qualified professional lecturers dedicated to equipping students with the knowledge, skills, and values needed to succeed in today's competitive world. Programs offered: degree and diploma programs in agriculture, information technology, accountancy, business administration, public administration, education, and theology. Postgraduate diploma programs are also available. August intake 2026 registration is in progress. Ankole Western University offers a 50% scholarship to eligible students. Tuition fees after scholarship, degree programs, Ugandan shillings 650,000 only. Diploma programs, Ugandan shillings 450,000 only. Apply today. Download application forms from www.au.ac.ug. Ankole Western University, light of the world. Unashikampanya kutwala banta heru zirinka hikanarha. Hey! Kachai nawe!
yaba tundatine kandi nogamba ki uriyo riyo pronto kogumire nishabo nyambe nyene cyene maweki nyenda kuchitwara hero banje ngo hari abantu rekeraho aho tware abantu ahera bese Rwanda beta bahezi recruitment expert reba hariya Amazon building mwije mbatware tutware bito nyiri ontware ahori kwenda itwe aba Haze recruitment expert nutuzaguza myaka 10 ombohereza ubwo kutwara abantu ahera bambara nsangwa Amazon building notu mushanjina noti emwe noti office zito za Kampala nsangwa rubo wa opposite na Quarte supermarket esumu notu mushanju ine mirundena itane mirundena ninga notu mushanjina noti emwe 235 mukaga Haze recruitment expert go Haze go better ukashati wagenda nkazoro mfarati murunji kanda gworobi rosfo nikangara konko byamashemera nobwa mutindo rosfo insi yokushemera kwanje okoraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje umugongo takubyamaje no imukora ukushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa rosfo rwo farati gwa family buri muringo gwona ogo farati guruko nahatinye chagare nebire byombisho rosfo insi yokushemera kwanje rosfo insi yebiroto birungi tandika izuba imirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohure matwenje aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo eki nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma bya mutindo chituzi drink ichirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zona muihanga kushubura tere simu noti mushanju 8 mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju 8 mushanju bisha twitano 00 mwenda Yantode School of Nursing and Midwifery nibeta bejbwena abahiriza senior kanane ya mukaga kwisha kwa handitsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obuzarsa na lab technology omweje rukwenda umwanya oshemire kubushyikiro kubara no rujungu hamwe n'ebya science iwo rukwenda kushoma diploma oshemire kuboyine certificate of nursing na midwifery kandi omazire emyaka 2 mu field buri mweje na hawo mugisha gwo kushoma gani mashomo ga technology kumwonje no mugisha gwo kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basaries zichiruko mugirobwira ishemero nirishangwa ryantonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kumayibiri kukira hotera no tumushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na 4 chuchumura kabozi komora kabozi chuchumura kabozi tutumure stress tutumura burwiro komora kabozi oshemezo mu wife oshemezo mu husband komora chukunya chakabozi multivitamin drink chikutasyo munsi y'amagara marungi nichikuyambaho kwigura misi kireta amana masyo mubashirije hamwe n'abakazi nendijo migasho kwata kabozi multivitamin drink otuntumura chubaro na stress echo kunya chakabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi health products limited chamibwa UNBS kandi churuhombe pimo bya milliliters magana 120 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwetorori hanga ryona okushubara no kumanya biri kuciraho 0702 15 0 Tyson mwiroko mugende mwirukanze nko kweri ya mugirete kasatu noko nkagwatagana noko kajibakwata Robert aza kutwara ugiteka yo munanko Yesu biki kana nimwe ngone yo kubaga hati MTN resara kazana no baketa ko kuko liko kugira ngo buri nkoko kwe kuzugo mu kasese hagati ya saye mwe na saye ibiri ukagura voice bundles asimu yawe then yo MTN ne kwereza minatsi ezabusezine zo koze sizo waryona gurende chika rwagati ya shahe mwe na shahe ibiri zakasheshe rero tungende chikisha tuzabusha ezo kuterera ba MTN izo baryona nyiga star emwe not star ibi emwe hash rero tungende chika zawe zabusha buri izoba MTN twina hamwe ukurizana kwitu tukuruho kizibera MTN
nitukwajurira Mbarara Institute of Health Sciences and Management ishomero lyonka ericyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aha rurengo rwa certificate na diploma diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library eyomurembe computer z'ekikacha higuru kandi byemizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry eyobwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma eyokutambuza abeji ebyombeko ebyomurembe hamwe no mwanya rugogoma gwo kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurunji nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro odakakiro mutahuni ya kaberebere okumanye birukukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri kukaga nemu Mbarara Institute of Health Sciences and Management. We strive for quality health. Everything could be end. Yakwera utamuha umudu nokora ekikire wanyompenkoni noshumura kushemererwa ubunuzi na nobusinge Nuenda kuchamuka mpenkoni Legenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinyode ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iyo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. And that's it for today. Till the next episode. Omuliro nguwulira mulingo mutima kukankana like drums kalakata kalakata enendungu eyakusabula mikono free of fire free of fire free of fire Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. From 11 June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on GoTV. It might seem crazy what I'm about to say.
Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that can go to space. With the air like you don't care, baby, by the way. Izuba ryawe na ABC Dent na Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensiona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karunji gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibera kurwara kozesa ABC Dent na Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirumu white gel habo mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up nushanga mu brush ya meno eyabsha gushanje umaduka gona mwihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Kuruka yomkahumro go radio wester kwetebe kansiza okwishwe myaka 2007 eya marombo hereza Bright Future Primary School muri Chabahesi Mbare Bukangisingiro district yakwatiraho radio west no mchere go kuriya ahacinihiro HUUTA OBUNUZI. Bakuru b'ishami rya Bright Future Primary School babemerwe Julius Begumya nabeji bayakira abakozi ba Radio West abahikayishomere nekeshongoro cyecenihiro HUUTA OBUNUZI ekibabakorire Itoka Bright Future Primary School Omubanta batebekanise nitwe turumu kande shahezi munyikirize ngwate tani yo mucheri haba Bright Future nakarka hangu tani yo mucheri ndipase aba Radio West tani yo mucheri Radio West ni bakunda munonga na ijaha kandi buri kinihiro director turana presente nambaye hati yangira ngo muhana musino track yo mucheri webare noere empango munonga mutero mungaro Gwene tubeta n'abazire banyu mwijaki nhiro cyitabira 25 okwezo kacheka yono banyita mastatica kabagambe batakumumanya banyita kapa wacenga Julius Begumya enkunzi ya Radio West orumukama wa Bright Future Primary School muri Singiro nagirangwa habo kunda Radio West na munonga program zayo zentunguka bashaziremo korekeshongoro ekirukwata hakinihiro HUUTA OBUNUZI sima Radio West munonga yatwerire chango program zayo zo bwegese tuzikurikirize munonga zahwera abazire bitu zahwera abana bitu nangana nabashomesa barukushomesa nazo program zazo zabahwera nabwe cyo kurebera obwiro gwingi Radio West takugirgaho kana amahurire gabo Radio West nehereza amahurire marungi amahurire gakwegesa amahurire gakushomesa amahurire gagarra abantu mu guteka aba Bright Future Nursery and Primary School
bakora ikintu cyo mutano munonga kandi ikintu cyango icyo tutashemye ku bantu twara for granted umuntu twemerera ko hatani yo muceri ngo mugende muri isabantu becinihiro mazima n'ikintu cy'amani munonga ekiniro cy'umwaka ugungije kuba 2025 by'ukwezi kwa mushanju omucayi kacheka kandi okutamuna sirinjo mutwaro gumuzunka cyo kurebera kinihire cyo cya huta turigirewe n'amani mingi twagira ngo itoreta spay back icyo kati bagarurire ngo ko bature no batkorora no batuhereza je ekinihiro HUUTA OBUNUZI ecy'umwaka ogu kishagirwa ba Pepsi Nyakaejo Sacco Limited Dura Motors hamwe na Shehan Consultants Limited gashakwa Christopher Imbiswe abakuru b'amatendekero okwetoro rihanga barabwo kurekeraho okuryangatanisa asente za government babana bakora imirimo yabo ababishubwa ngo ebintu nkebyo biretire government ya federal sente nyinshi ebe byagambwa commission urukure by'amateko ministry by'obwegese n'emizana hansi ya TVET obuyaba navuga n'abakuru b'amatendekero by'emikono ku rugo mu matendekero kinanana okwetoro rihanga ryona omushomo gw'abahara kitagata farm institute of district ya Shema governing body shall observe and promote principles of good governance which include the following: selflessness, integrity, objectivity, accountability, openness. So when you are a chair, this should be your touch. You say, if somebody come and say, are we of people with integrity? Chairman wa principals b'amatendekero by'emikono kwetoro rihanga ryona engineer Gervais Bafachi najara ngo izobera babana bahaje na hari TVET Act 2025 ARS ubwa government nko muringo gumwe go kurwanisa ibara ry'emirimo hati tugira ngo umwana yarga P7 ayinina the best performer ayinina azomutekeno kwara azomutekeno ashome imyaka 3 mbamweta senior artisan tumwete atazani hato mwana ogwe abana batandike mane economy babaciro bato TVET ni benda kugikora free TVET government ne kubanegera abana so nubwo mateka bitiyo turabamo twadmeeting tuta kandi weza kwadmeetinga nka board zituniza kuba ziriho nkitwa agriculture farmers aba consuming abana bitu we believe we training abana batakuza kuronda emirimo itekeri government neja gumane kwatara habeje kushome by'emikono buri mwaka kugira ngo gwaza ko mwaka gwa 2020 babe batachina barukoronde emirimo umwana naje kutandika mane economy yahike myaka 15 agumizemo ariyo mukozi njye basango agumizemo nakora buri mwaka ntuje kuba ntumuha certificate ya competence mbene aka ogumwana nabasa gukora cyo mu magarage dene aheze imyaka yitwa agamba akore qualification sito tumuhere certificate akorofa yinjire tugeshengereza government ashongana nyinji munonga nimwe muruzo tushangire ngo umusinge gwihanga gwemerere a technical education akubana tureba ibizimbe amuro guturumu bigombe kwa aba technicians fani cyo twitamaho technicians inguto zikutambaraho technicians kwihiteke rukorwa government bireta twataraho beje mu bya school fees kandi barayikirizane ku rwo mu rukiko ru nibyo government ratandikireho amakuraga gashakwa Michael atwachi webere Michael atwachira muganda makuru abashaho ahirwaro Eliamba Regional Referral Hospital bashobora nshonga etumira mukazi yamara emyaka mukago mchenje cha intensive care unit ogu hoberemezo ubu hakabutungo buyabira inenda ajire kuzara bo obwa hato mugenzi amazire emyaka eri kwika mukago mu kirenge cha intensive care unit ahirwaro ryambarara ogu akahebwe kitando mwaka gwe 2020 bwa nyuma yo kwetera hanso munju obwa rukwetegurira kuza gukora mu district ya Rwengo akija kureta hirwarera rwo mu mberambi eyajemesheriza abashaho okumuherezo bujanja bo bukugu omukirenge cha ICU izo baryanye mwebazyo keyarjuro magaragenseji bwa nyuma yo kumara emyaka mukaga rya kitanda kandi abashaho no bashoborere kitumire na mare emyaka ejiyona tukamurebe biri 19 byo kwa munana umwaka gwe 2020
akaija na Masaka Regional Referral Hospital Intensive Care Unit nabo bakabagire kumutunga arukurga omucyaro cye aho yabere nibagira ngo akari yo munjiye yaterra yago kurgo munjiye kwiyagwire yabura ubwenge ababire bamushyire bamureta bamutwara Masaka ukakwiyabira heze biro bike ari Masaka bareba na amani agemukono ye n'amaguru nagaguma nagakendera cyane cyoreka ngo urukizi umutomagoro kizi na spinal cord nekane basakube ufteire kutwamuteiremu twagemeserezwa kumutomu byome binde munitwe tumanye ekero kumusasa omushaho twesije nagira ngo bakahisobwire bamutamo busheke obwo kumuhera kurya hamwe no kwisya tukahirwa itwe obwo mwanya gwa intensive care unit turestara gushashuza mu wire wene kuyizire akatungo bujanjabe gwabusha necyamazima bikabaho embaze mushange tamu agemeserezwa kugigura konke kikwaterine no bujanjabe obwa intensive care unit obw'abantu bashashurira tarashashwire sente ezarigire sente ezibashashwire munonga no bana bamutebekanisiza omwanya go kumutamu kumuhumurizamo nebi byone bibaguzire babene betenga ogunashobora ndwarezi okuzuru kuteganisa omubiri kandi omurwire n'abatine cyakubasa kukora intensive care unit omuno mutu kutabarwire abarukuba batarakumanya bukuru narishemitima itakikoraje n'ibinde bicweka omushaho katushabe omu babire nibamuragurira nagira ngo emyaka mukaga kireya basize kugimara ahabwo kubabire naragurwa bashaho b'emiringo mingi onka kireya akajanjabwa abantu bingi mu ba doctors ab'emiringo nyingi aba internal medicine aba general surgery aba neurosurgeons abanansi aba ICU nangona n'abandi abakurwa mu ward z'izindi ababibija kumuyamba aba physiotherapists aba speech therapists bona tukakwatanisiza hamwe okureba ngo twajanja bakireya kandi twamusyaho obujanja bibwena abanyabuzare ba kireya bagamba mbere yibarabire mu kujanja bakireya esente zibire nzimulisa zonka zibiziye sente nyingi munonga so kunagira ngo nazihandika nabwo nkagwiriraro onke sente nyingi munonga zinta kubasa kugamba myaka mukago mwana ariya akusiye tukayikambara abashawo bakatwakira abashawo bambara regional referral ICU bakatwakira from day one up to the day of discharge. They've been with us. Claire became a friend to them, a sister to them. By regional referral, the administration has been good to us. Kireya yazikwera izoba omurcyaro shanje mu kacucu kagonji omurikashari Mbarara district nde Evans Taremwana Edison Kinene omugenzi mukama muhumuze ombusinje nuko twabaza kuhendera tutyo amakuru agacencure kandi wagana bayisi owanaga bayisiho n'abantu babazi charity ntwenda kubendeza omwebazi omurungi mutargaho ezindi programs n'izigenda omumisho